Ladies and gentlemen, and here is surprise. Oyagarachi ku Supplies. Achiri no gift because was money short. Zani truth is hard. Fata short, kodi short magusina. Ejoni eza wiki sasa. Supplies pero anda afe. Let's enjoy as we make love and the happiness. Tubakala nyo can't live alone. But with you got to live more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Motari. Reka musisa abari kubrabyo. Di muhereza. Motari sabukuru nziza. Amakuru yawe. Reka tubwire amakuru yawe. None se reka tugabanya kanoza wabuze abagenzi byanze bite ndi kubashingira hano ku kibuga bano bantu se ko batazanga baguhe icyashara konde batazanga batige bagiye batwara bari gusohoka mu gakebe none se so isabukuru nziza nitwa Sibomana Emmanuel nibyo byangombwa turi surprise itarwa na company twatumwe kora anniversaire yawe ari umuntu adutumye sinzi rero nimba wabamenye wayakeka wari wadutumye twe turi intumwa mu nshuti zawe mu motari mu turanyishe n'abavandimwe nimba hari umuntu cyeka yaba yadutumye ubundi tugutumikire twikomereze twe turi intumwa benshi ntago namenya wageze benshi ntago namenya nta muntu cyeka se urubatse se cyangwa urubatse umutereme n'ibara mudanga y'imashini wawe ukeka nyine ukeka wenda bari nka papa ni papa wawe wamufuye kabisa so yavuze ngo twifurize isabukuru nziza muhungu we komeza guhirwa muri byose mu byukora byose mu kazi uyu munsi uri kuri moto ejo uzabageze ku modoka ejo uzajya kurangura imodoka Dubai so rero reka nsabe sister wacu gira hino hano yadutumye tuguhe n'umutsima hanyuma ikindi hano numara gukata umutsima hari ubutumwa tugufitiye hano ntabwo nzi kirimo ariko wasanga harimo ikiye kujya kurukira Dubai cyangwa se kurukira mu birwa bya Komora Maldives aho The Ben yatereye Pamela so rero mu kanya numara gukata umutsima into baruwa rwose unyibutse ntaza kugira kwibagirwa nkayikibura kandi atari yanjye so isabukuru nziza turi surprise Empire Rwanda ariko akabazo kamatsiko mugera kuba uvutse cyangwa kuva ubaye mukuru umaze gutungurwa inshuro zingahe ni nk'inshuro ya mbere wow reka ura mu sister atuzanire icyuma noneho udukatire ubundi turaganire ubundi karibu ku meza rwose ariko butubwira ibyiyumvo byawe uriyumva umeze ute ku munsi wawe bari ibintu bindenze cyane bikurenze cyane asundi abantu barakurebe neza kasike wayikuyemo barebe nyine ubu ngubu uri kuri kamera za surprise Empire Rwanda kugira ngo ibintu bigende neza cyane bakunzi ba surprise Empire Rwanda tuba twabihagurukiye so uyu ni motari isabukuru nziza tumugaye gituma arimo gushaka abagenzi so rero papa wawe niwe muraho neza urabona ko byamurenze ni iki wumva wabwira papa ku munsi nk'uyu nguyu no kuba yagutekerejeho ijwi hejuru papa ndamukunda cyane ni umuntu w'agaciro kuri njyewe ufite ibitotsi oya
ankorera byinshi bikandenga, n'ibi bintu ntabwo natekerezaga ko yabikora. Yego. Gusa ndamushimiye. Yego. Abyumve ko mushimiye nyine nk'umuhungu we ni Ishema nawe. Keke izana icyuma dukateho tugire. Muhereza icyuma kugira ngo abakunzi ba Surprise Empire Rwanda babone ko ari keke atari we badekoye. Uno musita wacu reka akuyobore. Surprise Empire Rwanda, Surprise Empire Rwanda. Karibu namwe, karibu. Urabona ko ibintu byose biba biteguye. Reka tuharire uno musita agenda akataze dusangire no tuganire gato duce dutandure ubona nije uje gushaka abagenzi sibyo se? Yego. Hanyuma noneho ndagira ngo tuganire ubundi kuba umubyeyi wawe yagutekerejeho agatuma Surprise Empire Rwanda ngo tugutungure. Urukundo rw'umubyeyi ruvuze iki ku mwana? Urukundo rw'umubyeyi rero ni ikintu gikomeye cyane. Ntiwabona icyo wabisobanura kuko umuhungu wanjye ntabwo nabashije kuboneka uyu munsi kubw'impamvu z'akazi, ariko mwifurije umunsi mwiza kubera uw'ibyishimo, umunezero kunyereka urukundo rwa kibyeyi n'umugisha uturuka ku Uwiteka ukugereho. Kubw'impamvu z'akazi ntabwo nabonetse, ariko hari abantu nagutumyeho kandi nzi ko bari buntumikire neza. Ni Surprise Empire Rwanda, nizere ko bari buntumikire mbatumye mbizeye barantumikira neza. Umunsi mwiza. Ladies and gentlemen, and here is Surprise. Oyagarachi ku Surprise. Akiri no gift cause was money short. Zani nshuti zawe fata shot kuri shot nagusina. Ejo ni heza wiki sasa. Surprise Empire Rwanda afe. Let's enjoy as we make love and the happiness. Tubakala we can't live alone. But with you ngato live Mami man Banza kolingo nae Teko sepela na polingo elong nae Lepela muha vers tu yuni shwibure We ourselves tas kukina hibure Njakala kwe unisomo kwano gwanje mokula Ukukikola kwe kuita Surprise Empire Rwanda Jangu wano Kabna mokwano gontsaba jangu wano Ajala Ndala mureba Eka tubjine twiba kisaba haters Ubuzima sina Ndala mureba Eka tubjine twiba kisaba haters Ubuzima sina Ubu vibe ni okay Utazana good vibes atoke Kuko duhora tuweginote Iyo twishimye kenshi tuyikorela ma Surprise Ubu vibe ni okay Utazana good vibes atoke Kuko duhora tuweginote Iyo twishimye kenshi tuyikorela ma Surprise Ladies and gentlemen, and here Surprise. Oyagarachi ku Surprise. Sasa nini unataka uje twende outside kata keke tule. Tunaiona familia iko nje, tunakusubiria nguo zetu watwike. You know what the money can do, no excuses we go run to. Even if no money, we share what we got, cause more money. We ready with it. Abikanda muri ruda wa chenja kala kwe kusanyuka nzen kibina chanja. Janjogela obla mulungi, ela omurundi kuno murungi nyo. Est-ce que Dieu ça va? Comment ça va? La surprise qu'on a faite était très bonne. Dire on ami, de dire on ami. Nous avons bien tout refresh mon ami. Uwi kufatanda mureba, eka tubjine twiba kisaba haters. Ubuzima sina mda mureba, eka tubjine twiba kisaba haters. Ubuzima sina mda. Ubu vibe ni okay, utazana good vibes atoke. Kuko duhora tuweginote, iyo twishimye kenshi tuyikorela ma Surprise Ubu vibe ni okay, utazana good vibes atoke. Kuko duhora tuweginote, iyo twishimye kenshi tuyikorela ma Surprise Ladies and gentlemen, and here Surprise. Oyagarachi ku Surprise.
wedding, bridal shower, birthday, even na mahome palace. Ivy'ejo bibara b'ejo, ubuzima ni buto ntacyambuza kwishima. Ivy'ejo bibara b'ejo, ubuzima ni buto ntacyambuza kwishima. Niba mu itsinda ryanjye urihe, ngwino twibyinire turi neza. Niba mu itsinda ryanjye urihe, ngwino twibyinire turi neza. Niba mu itsinda ryanjye urihe, ngwino twibyinire turi neza. Niba mu itsinda ryanjye urihe, ngwino twibyinire turi neza. Nzaba mureba, reka tubyine twibagiza aba haters. Ubuzima sinambwa mureba, reka tubyine twibagiza aba haters. Ubuzima sinambwa, ubu vibe ni okay, utazana good vibes atoke. Kudura tuwiginote, iyo twishimye kenshi tuyikorera ama surprise. Ubu vibe ni okay, utazana good vibes atoke. Kudura tuwiginote, iyo twishimye kenshi tuyikorera ama surprise. Ubu vibe ni okay, utazana good vibes atoke. Kudura tuwiginote. Biragoye, turi inzobere mu gutegura ibirori nk'ibi kandi turi abanyu. Ni ukubafasha ibirori nk'ibi bikagenda neza nk'uko mubyifuza kandi bikanasiga amateka atazibagirana hagati yanyu. Nimucikwe n'aya mahirwe Surprise Empire Rwanda tubazaniye, turabibafashamo nubwo mwaba mudahari. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788818860. Iyi nimero iba no kuri WhatsApp cyangwa 0792529996. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu zose ni Surprise Empire Rwanda. Surprise Empire Rwanda, happiness and love.